Kubor nakaslem jong unong san hima. Kehenyo terhadap Youth Development Council kat kendai terik nok pra arjar arkusau kelala benyekendo yang Director General of Police kekong Ida Shishan Nongrang halor ke jingyo orung light lan ki Menderi na Bangladesh syakejala Meghalaya. Haba keren jigilat pathai kubor na kalyong Presiden Jongka Seng uba werai wan sotun ulaong Bakaseng kesngokya halor ke jingmi kubor baki sipai ki bala song thait kari Bangladesh ki labo jing maham pan hiartma ya kari India bat ke labo jing maru ya ke jela Meghalaya. Ula jing mod ya ke tenat pulit baka haban le no da ke random checking lani ke jing talasi ke banaphang na ke benta banyo kem ya kini ki break ki bana Bangladesh bat ban penpai no iki syakari ke baki wan. Bat kum kaseng kalapan paru haga DGP bah ki por ki bela dem kiladon ki break ki bela yale ban penrung tu ya ki nong Bangladesh sopo ke jela Meghalaya. Nakaliang kaseng ke perkhat ya ke bah kamiat kalau ong bakam kwa ban mi kono huri hura henrei kan persang ban ya chwa de galenti ke babaha haga tayo ke baar jong banai kelaling kot jong senam ban wan bat kan sa sedang pat da jing pun soto pat ba kli rian naga benta ban pun soto yigi babon balang bakat no kadon ke jingma ka bakrau yigi jaj ban reu khasi jantia bat lada ailat yigi nong Bangladesh bakin wan buhai snong hapo ke jela Meghalaya nakaliang ke DGP kala ban rap ru ke baong bakan saya trelang haga bede bakani ke benta bat ka seng ru kala pentip ba haga bede bagi agi jing tip ki bakala yo kin pha sha ke DGP bat nakaliang jong ka ain rukan sale ye kebadan kam kat kum ke ritisin syar jong ke ri lapun kod o presiden jong ke HYDC Director General of Police jong ke state Meghalaya hak bidai bat ka jiksukia jong ka seng hak jing ya ri hura hati hapo ri Bangladesh bat plei ya khobor ko per ba ri Bangladesh khantam gitu ki spy gi bla sung that jong ri Bangladesh kiong ba hagono ko por gila bat hiat ma ya ri dia di habaki ong baki lak ban hertma ya keri India kata kamut kene ke jelas mi kadai part and parcel jong keri India di habaklo kunta le si hakno ko por ki khar bangla nang thi gila ban hertma ya kene ke jelas mi di ka balong ka we ka kam ka ba khya bhana mta ka sok chung san jong ni jelas mi di nak kata kata haka ni ke singi bam ta singi ni la wan ban ya kundu ye Director General jong of Police jong state Meghalaya ban ni la pni ba kadon ke jingma ke bakrau bah haba haduk menta nakaliang jong ka police department bat nakaliang jong sokar kim patla ban simkia ban pek bene ya kini ki illegal immigrants nane kini ki kharbangla ki dol asuwan rungtu sini sport jela jungi bat kila wan haisnong ne sport jela jungi klem dadon kanu ka kabayat lembah ka kondon sokar tinggal ekren bat ka DGP oba kala dei ka por kaba nakaliang jong police department ki hab ban le no ya ka random checking ban kem no igni kharbang la disi ki badon hani po state jungi ban be no sundani ki support ri jungi support Bangladesh te hak bi de ba kani ngila ongru ba ni pengkemaru i DGP ba last time ngila ong ba ki don ki bri support border ki ba yala ban smuggle dane ban pendung tu i kharbang la sini ba kata la proof la ban penyisya nomor ba la don ki bla syak bru kiba pendung tu i kharbangla matabat ni kren ni DGP ni omba ki don me kat tu kat ni ngut ki kharbangla kiba ya don jing dai bat ki thi ki terrorist organization ki badon thi na pok bangla te kani ka bu ka jingma ka bakhra bha ya ka jai bri jungi ba lada ka poi shisha kata ka por ka bo omba hab ya hertma bat kari India bat kari bangla kini ki kharbangla hani ki badon jing dai ba ki terrorist nang thi na pok ri bangla kan ja ayu ya ka jai bri ka jongi nak kata kadang ni ngilong kibriu kum gejak kibriu ngilong kibriu bi bakuslai hak beidai bak ni mata bat ni dekarpan ya ka department of police jong state Meghalaya ba kidai ban le no marmar ya kani ka kam ban wat ikini ki kharbangla ki ba song bu hai sinong hang ni klum ki kot isla ban be no ki nang ni na jela jungi sathi sport ri Bangladesh kenang bang yo ya ka sok song sai ni kum ka seng ni nomla ban trai tamangi ka police department kam nomla ban trai tam ka tika ka bangi don kaman de kolong ba ya ka bam tahi PE ba ke kios kolong kuntu hapok Bangladesh kalong kuntu hapok Bangladesh ngim da kwak than kata ka huri hura hadu kata de ka bangi don kaman le kolong ba ngi don kamban pensutu ya ka jap ri jungi ka ba yada yakini kharbangla balasha lesni ka jongma ka jingma kan po shaki
But andala po saki ke jingmaru kan po sangi. Te kata kade eka assurance ke bangyo na i DGP mana ba tong nya trelang ni ke information ke bangyo in ACI but i nakaliang jong ka an pada in sim pada kat kum ke jing kat kum bala tha ha ka constituent dari India. Bila i pipet ya ke kios ke jing ya huri hura hang ti hapo Bangladesh minta. But hang ti hapo Bangladesh pinwi i ba kini ki Islamist fundamentalist bagi khot mah Islamist fundamentalist mata ki keren kumno pe apa social media pe haki news kini i baro bagi te fundamentalist nanti kila persang bat ki keren ru dak basai ba part jong North East state of India dari baik ke Bandung baik ke part juga Bangladesh bat kini gede ki Islamist fundamentalist na Bangladesh gede ki teroris ki banang pun bun susu ya gibri jong ki ban wan rung tu sini kenang ba hakwi kesni on la jer katma kim don kam ban wan nang te hanrei tang gibla don hang ni ru imla su ban ya da ya kejak bri ngimla ban yo ya jengkan kum ba haduk katno hanrei pej ya ke history jong ka jingbun briu ane hapo jela ji aku fi iba fi la ban mutlur ba kini ki kar muslim ki badon hang ni hapo jela jungi hakisnem ki ba menchua ki don tang khendiat e ngot mentapek sulit pikam pi hakini ki yu hakas ni thoding baki long ya ka jing ya seng jungi ka jing ya dua jungi zi thoding pinsi ikat nu ka jing bun briu ka jongki bakini ka jing bun briu ka jongki ka pensai kedar bakini gede ke mender ki bawan na bari ban wan ban bu haisnong ni po snong jungi ka ban wan ra ya ke jing ka makram na ha ka menta lasai la sisni ha bede berka ni bakajak budi i katkum ka information ke bangyo tidan sempat nimnom nyaw kustek mah sempat hapo janti health kaba almost kinong tray labun ki ni ikar muslim inai some pockets iwai artli ijaka ibadon hapo silong ru kila bun ba kini ikar muslim kiba kawai ka yeng ka basi kamra ki sa dak san apumot ini ikar muslim te kita gede gi jaka ki ba ngi la tip dak basai ringin kwa ban pa hone nomor ba let's say yo kadon ke jingta pat gi tu gi nong chong snong ki bade ki try jaka tu andre nakaliang jo police department kan le hi ga e ka kam dai e tang ka jingkwa jung ki thi khar bangla ban wan nang the sini andre ga dai ru kadau ba ka ba ki briu jungi gi badan ni po jela kim snutho namar bale ki kwa ban yo nong bela hak batap dor ki kwa ru ban asong yung wai ya kiti ki khar bangla hang namar ba kiti ki la bersiu ya kedor ke barab Andre menta ke bagi om i golong ba kamram jung ke police department kamram jung i kum seng palang kadai ban pun stu i beri jung i ba ho ngidon kam man yo ya ki nong tre ki baduna kador ngidon kam hiru ban la ban ai wai gi sen jung i ring hak ban perkhat ha go ge benta pat ka om ba le se yo gini gide ki terus ki bawan sini ban bu hasnong ban kamai ya kaspa ka phonong ni bat hak go ge sngi andla ade ka por ben to ka tu ki se da sulai ki siap ban yakni hi ba ai belai ki bat ikini ki ba ai wai ki te kata ka dei ka bu ya ke jima ka ba kha ba ha ge de ko ja te nila ikut bat i DGP menaru bang oba ladang ilek mangi ban kendang ini khar bangla kan sami ka law and order situation kan sami ka huri hurang tu tingina ka liang jong ka seng ka ba perkhat ya ka bah ka miat ngim kwa ban mi kanu ga jik huri huraru ringin persyang banyak suada lonti ke babha te ha ka tayo ka baar jung bna Januari in sapne ya ka awareness program hang te hapo clear in sedang nang te hapo clear ban pun sutu ik pa ba katno kadon ke jima ka bakrang nam ta ga jai pandri jungi ha bangi alat e kharbungla bakin ban pu ha snong hang ni po chaka